Indi salama ikorwa na Joyland. Hanyuma yahawe icyangombwa cyo gukora izi ji, ariko yongereraho na steel wire. Ibi ngibi ntabwo byuzuye ubuziranenge ukurikije aho bikorerwa n'isuku, ngira ngo mwayibonye. Izose ni produit za salama, usaba abantu ko bazikura ku isoko. Cyo ni kimwe. Hanyuma rero muri operation twafashe n'urumogi. Urumogi izi ni impagararizo, ubundi twafashe ibiro bigera kuri 70 mu gihugu hose. Akarero ko kaba gapfunyitse uku nguku twagapfundiye ngo murebe. Nuko baba gapfunditse bakita ngo ni Subaru. Mu ndimi zabo ngo ni Subaru. Urangura karangura bitanu. Hanyuma akagenda nawe akagacamo uduce agafunga utundi tugera nko kuri 5 cyangwa 7 nawe agacuruza. Urumva ko umuntu wacuruje akangaka nawe yakaranguye bitanu aba ari bukungukeho. Urumva uko babikora. Ibi byose byarafashwe, ibi ni bigomba kwangiza. Ibindi mubona hano aya ni amavuta atukuza. Aya ni amavuta atukuza uruhu, ntabwo byemewe. Ibi ntibyemewe. Aya ni amavuta atemewe ku isoko, muyafotore neza. Iyo ureba nk'iki ngiki ukareba uko babipakeginze ushobora gukeka ko original, ariko aya ni amavuta atemewe ku isoko ry'u Rwanda. N'aya yose mubona, n'aya masabuni. Ni amasabuni nafunze neza. Nafunga neza. Hanyuma ikindi hano iyi ngiyi ngo ni one sip G. Kamuhitupfa. One sip. Wumvise n'izina ryabyo ngo one sip. Muri make ni intamimwe. Ugahita urangira n'icyo bivuga. Hanyuma rero igitangaje kuri iyi ngiyi usanga barazifunze mu makarito y'inganda zemewe gucuruza. Ugasanga iyi ngiyi ni NBG. Yes, ni NBG yemewe. Ugasanga niho babipakeje babishyize. Rero ugakeka ko aribo babigeze. Urabona ko ariho biri. Ibi rero nabyo byo n'umwanda rwose, nta nubwo wamenya ngo ni bwoko ki. Ni ibintu by'umwanda aho ngaho bafata, nta nubwo izi packaging mu binyobwa zikenewe. Ngo imanzi bafite n'amazina bita uko babyishakiye. Hanyuma ikindi hano, iyi ni impagararizi ubona. Ibi ngibi ni ukubyitondera. Iyi ni ya ethanol. Mutagira ngo ni amazi. Iyi ni ya ethanol. Ethanol bashyira muri ubu bucupa bakagurisha ba bantu bakora bya bintu ngo ni ibyuma, ngo ni ibuye, y'amazina yose. Urabyumva byonyine iyi ethanol no kuvuga ngo igiye gukoreshwa n'umuntu utabifitiye uburenganzira uko abikora utabizi. Ibi rero ni ibintu tutagomba kwihanganira, tugomba kurwanya. Nta nubwo byemewe. Umuntu wemerewe ethanol kuyikoresha ni umuntu ufite ibyangombwa, nawe uyizana abagomba kuyigurisha umuntu ubifite ibyangombwa. Ntabwo ari buri muntu wese. Naho ayibika abagomba kuyibika ahantu idashobora guteza akaga. Iyi ngiyi iramutse ifashwe n'umuriro ahantu haraka bigacika. Ku buryo bw'umutekano w'abantu, public order, ku buryo bw'ubuzima bw'abantu babikonsoma nabyo ni ikibazo gikomeye. Tuza hano rero, ibi ngibi byakuwe muri Sky Brewery hariya i Masaka. Urwo ni rwa ruganda. Biratangaje we rwose, ngira ngo ibi biratangaje. Heineken bashyizemo ikintu kimeze gityo. Icupa ka Heineken ni imyanda yose bagiye bararuza, ibintu byose bagenda bararuza bagashyiramo. Uyu we rero rwose ntahitamo icupa, afata icupa ryose bakuye mu iyarara hose akazana bagapakagingamo. Ibi ngibi nayo ni amasukari ateye atyo. Yego,
nabyo ubibonye ushobora gukeka ko ari isabune. Ibi ni amasukari nabyo biba bitemewe. Ikindi kariya niko kamashini akoresha apfundikira. Kariya ni akamashini ashyiramo byose agapfundikira agashyira ku masoko. Reba tekereza uruganda rushobora kuvuga ngo rudafite ubwoko bumwe bw'icupa bashyiramo ibintu ibyo ari byo byose n'amazina yose umwanda. Ibi rero nibyo tugira. Ibi rero nabyo ni bya bindi bita ngo ni merasi. Ibi biri muri aya majerekani ibingibi ibintu by'umwanda byose. Abantu rero bagira amakenga bamenye ibyo banywa rwose barinda ubuzima bwabo, kuko nk'inzego za leta ntabwo tuzabyemera. Ikindi ba rwiyemezamirimo rwose turabasaba ko kuba uri rwiyemezamirimo ukeka ko utanga imisoro, uvuga ko wasoze, uvuga ko wishyura mituweli de sante y'abaturage, utanga n'akazi, ntabwo biguha ubudahangarwa. Ibi ndabivuga nk'isomo twakuye muri bariya bafashwe, bari bafite ubwishingizi bwinshi, ngo muramfungira muzi amafaranga nashoye uko angana. Ibyo ngibyo imbere y'amategeko ntacyo bivuze, ntibiguha ubudahangarwa. Nubwo washora angana iki ugatanga akazi ukishyura mituweli ntukurikize amategeko, tuzabifunga. Utinda kuri iri soko rero, utinda kuri iri soko rya bizinesi, ni uko ugomba kubahiriza amategeko, ubuziranenge, kubahiriza amategeko baregireta bashyiraho ndetse n'amategeko igihugu gishyiraho kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza. Asante sana. Amayeri niyo warumbajije. Amayeri bagerageza kugenda bahindura amayeri cyane cyane twabonye bahinduye ni ukugaragaza ahantu heza bakabona ibyangombwa, ariko bakagira uburyo bihisha inyuma bagakora ibindi bintu bidakurikije amategeko. Mwabonye nko kuri ariya mafoto, iyo winjiye kuri reception ni ahantu hasa neza, ubona inganda zimeze neza, ariko iyo ukomeje urebye aho ngaho ukagarukira aho ngaho ushobora kuba turi uruganda rwose rukora neza. Ariko twebwe nk'inzego z'umutekano tuba tugomba kujya kure. Burya ibishashikirano byose si byo zahabu, tukajya rero inyuma. Niko kujya inyuma hariya tugasanga ndetse abantu uburyo bakoresha, ntawe ushobora n'umukozi n'umwe ushobora kuba yamena ibanga aho binjirira. Rero ntushobora kuhamenya kereka ufashe igihe ugasuzuma neza. Ese n'umuturage yabahaye amakuru? Ni mu buryo bwacu nyine bwo gushaka n'ibanga. Amayeri bakoresha umuntu yisubiramo, bagenda bahindura, kuko urumva iyo bakoresheje ubwa mbere siyo bakoresha ubu ngubu kuko abazwi. Dr. hano ni muri Kigali, ariko se mu ntara ko hari abaturage tubona amaso yarahishe banywa tuno tuntu tw'utuyogaho, naho mwarageze? Operasiyo yakozwe mu gihugu hose. Yego. Ariko kuko nyine twahuye namwe hano i Kigali, ibi ni impagararizi, ni sampo ya bike mu bintu byinshi byafashwe. So operasiyo ni mu gihugu hose, ntabwo ari mu Kigali, kandi zagumya gukorwa mu gihugu hose. Icyo dusaba abaturage baduha amakuru. Yego. Asante. Asante. Ndabashimiye cyane.